Nibyo reka basuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 23 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio rero aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha kuri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa bivugwa ndetse binagarukwaho mw'abantu mwe. Tureba uko byifashe n'imirwano yakomeje kugenda yumvikana ndetse n'ibitero bikomeye cyane birimo biragenda bitegurwa ubu inkuru ziri guturuka ubutaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kwerekana mu by'ukuri ibintu bidasanzwe bakibaza ngo bimeze bite. Amakuru aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo binyuze mu buyobozi bw'iki gihugu barimo kwitegura igitero simusiga kandi gifitwemo uruhare n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitero akaba ari igitero kigamije ko igisirikare cya leta Kongo FARDC kisubiza by'umwihariko ibice byagiye bifatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bivuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Ibi kandi bigakorwa mu buryo ki bigakorwa mu buryo ibice by'imijyi birimo Goma ndetse na Bukavu ari byo bigomba kubanza kujya ku muzo wa mbere kugira ngo ibice bibe byafatwa. Nyuma yuko Uvira yaje gufatwa ikamburwa mu 23 ubu amakuru avugwaho cyangwa ari kuvuga cyangwa se amwe makuru agezweho nagaruka kuri iki kintu cyo kuba vuba bidatinze dushobora kubona intsinzi ya FARDC intsinzi ya FARDC mu by'ukuri barimo baserebura iki barimo baserebura ko bamaze rwose kuba bafata ibice birimo Goma ndetse na Bukavu. Nyuma ya Uvira ati tuzafata Bukavu, ati Goma na Bunagana hose. Uyu ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ubwo yarageze rwose muri Uvira avuye aho ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwari bwarahungiye bukorera mu operation yagiye atandukanye. Gushyira M23 mu nzego z'umutekano za leta ngo gishobora kuba igisubizo cy'intambara cyangwa se iherezo ry'imirwano iri kuba mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birabonwa n'umudepite wa Amerika ariko bamwe mu banyegihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bati oya ibyo ntabwo bishoboka kwaba ari ugusenyera mu by'ukuri igisirikare mu kindi. Human Rights Watch ivuga ko yasavye leta ya Kinshasa kugira iki gukurikirana uburenganzira bw'abanyamurenge bari muri Uvira mu rwego rwo guhagarika ibikorwa bamaze iminsi bavuga ko baba bari guhohoterwa. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho cyangwa se tugiye kuba twabirebera hamwe ari nako twimata tudondosha twanzika tudatinze mu magambo. Mbere ya byose ariko reka nkubwire ko ugomba no kunyarukira kuri Barora TV ugakanda subscribe, ntibagirwe kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp, link twayipininze muri comment. Ibitekerezo byawe, inyunganizi cyangwa imitima nabyo kabisa ugomba kuba wabishyiraho. Ku bakunzi ba Bosco Mutaramu cyane reka mu by'ukuri mbabwire ko namwe bishimiye abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bice byose by'isi, mbakinguriye amarembo hano kuri Region Info kabisa munyarukireho mukande subscribe. Reka twinjire nta gutinda muri aya makuru. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse kandi nanone hakiyongeraho n'amagambo aturuka mu bayobozi b'umutwe wa 23 ngo biravuga ko ubutegetsi bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ngo yaba ashaka kugaba ibitero byo kwisubiza ibice byose bigenzurwa na FC23. Ibi kandi ngo bikaba bigaragazwa n'ibimenyetso simusiga birimo intwaro ziri kongererwa, abasirikari bakongerwa ndetse kandi ngo muri abo basirikare harimo n'abitwa abacanshuro baturuka muri Romania bazwi nka Blackwater bayobowe n'uwitwa Eric Den Prince wanahuye na President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na bamwe mu bayobozi b'inzego za gisirikare barimo Minisitiri w'Ingabo akaba na Minisitiri wungirije Guy Kabombo Mudomvaita. Na yindi ntego usibye kwigarurira ibice byose biri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kandi ngo bikaba bizakorwa mu buhanga buhanitse ku kigero mu by'ukuri abaturage batazongera guhunga nk'uko byagenze muri Uvira nyuma y'uko ya 23 kugira ngo yikurwe muri Uvira byasabye ingufu ariko kandi bikagaragara ko bitagenze nk'uko yayinjiyemo ahubwo kuyisohokamo mu by'ukuri bitigeze bituma abaturage basohoka. Ubu ngo nibwo buryo bushobora gukoreshwa bwa mbere bw'ibanze n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa ariko kandi ngo bitabaye ibyo ngibyo hazanifashishwa ingufu z'umurengera zirimo izo ntwaro zikomeye cyane, amato y'intambara, drones ndetse n'indege za Sukhoi zose zigomba kuba mu by'ukuri
zakoherezwa hano muri ibi bice. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ngo yaba afite intego yo kwisubiza mu gihe cya vuba bidatinze ibice byose bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwe. Ubu butumwa yabuhaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizeho na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean-Jacques Purusi inyuma yaho abarwanyi bose ba FC23 bavuye mu mujyi wa Uvira tariki 17 z'uku kwezi kwa mbere 2026 ku gitutu ndetse cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga igiye itandukanye. Ariko abandi bakavuga bati ntabwo ari impuhwe zo kuba M23 yaravuye mu mujyi wa Uvira, ahubwo ni ugutsindwa kuko by'umwihariko nko muri Makobora ngo aha ntabwo bamaze amasaha kwabaye nko guhumbya FARDC ifatanyije n'ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi, abanyaromania ndetse nabo muri Amerika y'Amajyepfo ngo baba bakuye vuba bidatinze abo barwanyi. Ni nako byari bugende kuko kuri ubu ngo M23 imiriwe nabi mu bice birimo Sange n'ahandi yagiye atandukanye nyuma yo kwamururwa aho bita Kiriba ku buryo budasanzwe. Guverineri Jean-Jacques Purusi yaje kugera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa 23 Mutarama 2026 aho yaravuye mu Burundi. Yabwiye abaturage ati umukuru w'igihugu yambwiye ngo mbatangarize ko vuba tuzakomeza kurwana nyuma ya Uvira, hazakurikiraho Kamanyora. Si Kamanyora gusa, ubu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwerekana ishusho yuko bafite gahunda yo kugera no mu bindi bice bigiye bitandukanye, kandi ibi bigateguzwa M23 abaturage ndetse n'abandi. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ahagenzurwa na leta yagarutse mu mujyi wa Uvira aturitse Bujumbura mu Burundi kuri wa gatanu nyuma yuko umutwe wa 23 uvuye muri uwo mujyi mu cyumweru gishize. Ubutegetsi bwa Guverineri Jean-Jacques Purusi bwari bumaze iminsi bukorera Bujumbura nk'uko biboneka mu matangazo aheruka yabo, nubwo mu cyumweru gishize mu by'ukuri bivuga ko uyu mugabo yageze Ibaraka mu teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Umupaka uhuza umujyi wa Uvira n'u Burundi uracyafunze kugeza ubu, nk'uko umunyamakuru wigenga ukorana n'igitangazamakuru BBC dukesha inkuru wahageze abyemeza. Avuga ko yiboneye n'amaso ye ko umupaka ugifunze nubwo Jean-Jacques Purusi yaturutse mu gihugu cy'u Burundi akoresheje umupaka, ariko ntabwo bisobanuye ko abaturage n'izindi nzego zose zishobora guca ngaha byoroshye. Aherekejwe n'abamushagaye, Jean-Jacques Purusi akigera mu mujyi wa Uvira nibwo yatangaje amagambo akomeye cyane. Abaturage bako gace bari bategerejanyije amatsiko menshi cyane uyu mugabo kuko banakekaga ko ngo uyu mupaka bishobora kuhita biba ngombwa kunafungurwa. Gusa kandi nanone ngo ubu abacuruzi bategereje ko umupaka ufungura kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi hagati ya Bujumbura na Uvira byongere kuba byatangira, dore ko ibi ngo ni ibice byakomeje kugenda bikorana neza cyane uko iminsi yagiye yicuma mu bigaragara. Guverineri Purusi Sadiki yageze mu mujyi wa Uvira kuri wa 23 Mutarama avuye mu buhungiro nk'uko bivugwa. Yasobanuye ko nibemera gufata Kamanyora batazagarukira aho ngaho gusa bamaze kuyifata, kuko bazakomeza kurwana kugeza bishubije n'umujyi wa Bunagana wafashwe mbere y'indi mijyi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iti nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma na Bunagana aho hose. Ibi kandi biravuga ko ngo hari n'igitero simusiga kirimo gutegurwa. AFC 23 yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Uvira bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kandi yazisezeranyije ko nibyubahiriza ibiganiro by'amahoro bizakomeza. Imitwe ya Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasubiye mu mujyi wa Uvira ku itariki 18 Mutarama. Abaturage benshi biganjemo ubwoko bw'abanyamurenge bahungiye mu bice bigenzurwa na AFC 23, ariko kandi bikavuga ko ibyo bice birimo Kamanyora. Amakuru akavuga ko ibyo nubwo bivugwa gutyo atari ko bimeze, ahubwo 23 yahatirije ku ngufu n'igitutu gikomeye cyane ubwoko bw'abanyamurenge mu rwego rwo kugaragaza ko ngo ubutegetsi bwa leta mu kugaruka muri bice bwa buri gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Icyakora bamwe mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko ibi ngo byagaragaye ko atari ukuri, ari ibinyoma, ndetse kandi bavuga ko akwiye imbaraga z'umurengera mu guhagarika icyo bise ikinyoma. Ubu amakuru atugeraho aravuga ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zaba ziri kwitegura gusohoka mu mujyi wa Uvira, ariko kandi nanone ibi ngo bikagaragazwa no kuba baramaze kuvamo, ariko kandi ngo barongeraho ko bashobora kugarukamo. Aha niho bavuga bati M23 ntabwo yigeze iva muri Uvira, ifite indimi ebyiri, ntabwo isobanura niba ivuye muri Uvira cyangwa se kirimo. Mu nyandiko baravuga ko bavuye muri Uvira,
amatangazo yo mu bayobozi imbere y'itangazamakuru kuri mikoro bakavuga ko Uvira mu minsi mike cyangwa se mu masaha make bashaka ko bongeye kuyifata. Ibi bikagaragaza ko uyu mutwe wa 23 koko watsinzwe utigeze uvangaha mu mujyi wa Uvira ku bushake bwayo. Umudepite uhagarariye leta ya Texas mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko kwinjiza abarwanyi ba M23 b'Abanyekongo mu nzego z'umutekano za leta kandi ibihugu by'akarere bigakorana mu kubyaza inyungu amabuye y'agaciro ya Kongo ko yaba igisubizo cy'intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Depite Ronnie Jackson, umuganga wahoze mu gisirikare cya Amerika, yavuze ibi kuwa kane ubwo komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ya Amerika yari yateranye ngo ibaze leta aho igeze ikira mu ngira amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu kwezi gushize hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda. Umukuru w'iyo komite Chris Smith yavuze ko icy'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington ari ibyiciro bine by'ibikorwa impande zombi ziyemeje bishingiye ku kuba u Rwanda rwaremeye kuvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko gusa ari uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahirije gahunda yemejwe yo gusenya umutwe wa FDLR. Smith komite ayoboye ndetse uyu mukuru wa komite Chris Smith uhagarariye leta ya New Jersey yavuze impamvu muzi y'intambara ikomeje ko ari uguserura zigasesa, ati n'uguserura zigasesa n'ahandi ku mutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo ya jenoside bikomeje kuba impamvu ya mbere y'impungenge za leta y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu ngo abona ko hakwiye cyangwa se bikwiye ko bemererwa kwinjira aha, bitabaye ibyo ngo iki kibazo kizagumaho. Ariko bamwe mu baturage bavuga ko kwinjiza M23 mu ngabo za guverinoma na bamwe mu bayobozi bitaba igisubizo, ahubwo byaba bigaragaye ko ari gushimutwa k'ubutegetsi bwa leta ya Kongo ndetse Kongo yose, kuko abenshi nta nubwo bemera ko umutwe wa 23 waba ari umutwe w'Abanyekongo, ngo ahubwo ni igitero cy'u Rwanda cyereye ku mugaragaro. Ibi birasiga iki? Ngo ni ibisobanuro bikomeye cyane bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwiteguye kutemera ibyo bikorwa, ahubwo bufite gahunda intego yo gukura M23 mu biganza uyu mujyi wa Uvira, ndetse si ibyo gusa no gukura Bukavu mu biganza by'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 kugera Bunagana, kugera aho bita Goma, nk'uko byavuzwe na Jean-Jacques Purusi Sadiki akiva mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Amagambo yavuzwe n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri ngo yaba yasamiwe hejuru n'ubutegetsi bwa Kigali nk'uko amakuru abivuga, ndetse ibi bikaba byanagaragaye muri bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda bisingiza kandi biha umugisha aya magambo y'uko 23 ngo yaba yakabaye yemererwa gushyirwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyarukira muri komenti utubwire ku byavuzwe n'uyu mudepite mu nteko ishinga amategeko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronnie Jackson, ubona ko ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bikwiye kubona inyungu mu mabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwayo, koko niba ari byo, ndetse unatubwire ku kijyanye no kuba yanavuze ko M23 ikwiye gushyirwa mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Ubundi reka dukomeze turebe uko bimeze. Depite Ronnie yagiriye uruzinduko mu bihugu by'akarere muri Werurwe 2025 umwaka ushize nk'intumwa y'abagize inteko ya Amerika. N'uruzinduko rwari rugamije kumenya amakuru y'imvaho y'amakimbirane ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yaganiriye n'abayobozi babyo ashyira bagenzi be raporo, no kuvuga yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi, arangije ibyo baganiriye abyerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyo ku itariki 22 Mutarama 2026 umunsi w'ejo hashize tariki 22 kuwa kane, cyahuje agashami ka komisiyo y'inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga gakurikirana ibibera muri Afurika. Uyu Depite Jackson yasobanuye ko yasanze kugira ngo aya makimbirane akemuke ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bituranye bikwiye kugirana amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Uyu mudepite yagaragaje ko ku mabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki gihugu n'ibyo bihana imbibi bikwiye kugabana inshingano mu rwego rwo kugabana inyungu ziyavamo, kuko ari bwo byose byakumva ko umutekano w'iki gice ari ngombwa cyane. Yagize ati
inshuro nyinshi natanze igitekerezo cy'uko habaho amasezerano hagati y'ibihugu atari n'u Rwanda gusa ahubwo n'u Burundi, Uganda, bimwe mu bihugu by'ibituranyi kugira ngo buri wese abone inyungu muri miliyari ibihumbi z'amadolari ava mu mabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ni hamwe mu hari umutungo kamere mwinshi niba atariho hambere. Icyakoza abanyekongo bavuga ko ibi byavuzwe n'umudepite ari ukugaba umutungo w'abanyekongo ku bigo by'ibituranyi nyuma y'uko babona ko kusahura baciye umutwe wa 23 bidahagije, ahubwo bakavuga ko ugomba gusaranganwa. Depite Jackson we ku giti cye ngo abona ko niba amabuye y'agaciro acukurwa mu burasirazuba bwa Kongo akwiye gutunganyirizwa mu bihugu by'ibituranyi, kuko inyungu byose bizabonamo izatuma byumva ko bifite inshingano yo kubungabunga umutekano muri icyo gice. Ati niba aya mabuye acukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatunganyirizwa mu bihugu by'ibituranyi, buri wese azashishikarizwa no gukora ibishoboka kugira ngo amahoro abungwabungwe muri icyo gice. Yasobanuye ko amafaranga ava muri uyu mutungo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo akwiye gusubira mu burasirazuba bw'igihugu agashorwa mu baturage baho kugira ngo abahindurire imibereho nukuri ngo bahindurirwe ubuzima. Icyakora ibyo yavuze bigaragaza koko ubwo butunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budafitiye umumaro abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa yamaze gutangaza yuko ngo abarwanyi 23 bishoboka ko bashaka kubava muri uyu mujyi wa Bukavu kubw'igitutu cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'abamufasha, nkuko avuga ko ari nako byagenze kukuva mu mujyi wa Bukavu. Uyu avuga ko ngo akurikije ibyo abona bishoboka cyane ko 23 mu minsi iri imbere n'umujyi wa Bukavu ushobora kuzasabwa kuvamo. Ibi akimara kubivuga biravuga ko hasotse amatangazo y'abashyigikiye icyitwa 23 bavuga ko rwose ngo uyu mugabo akwiye ibihano bikomeye cyane birimo no kuba yaraswa. Ariko kandi nanone ibi ngo bikaba bivuga ko inyuma y'amarido bitoroshye nyuma y'uko atangaje aya magambo y'uko M23 ngo ishobora kwitegura cyangwa se gutangira kwicara irimenge iziko n'isaha ku isaha ishobora kuba yava mu mujyi wa Bukavu. Abandi batinya mara birashoboka kuko Uvira niyo yari kaze ndetse igice bari baratwaniriye cyane bibasabye n'imbaraga nyinshi batinaswe Bukavu. Ibi ariko biravugwa bikavuga ko bishobora kuba biri kuba M23 nyamara ishobora gutangaza aya magambo ari nko kwikura mu gisebo, kuko mu by'ukuri ngo n'ubundi mu busanzwe hari gahunda ikomeye cyane cyangwa se igambiriwe igamije gukura izi nyeshyamba muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru akaba avuga yuko hejuru y'ibyo ngibyo mu by'ukuri umutwe w'abarwanyi 23 ushaka kuba rero watangaje mu rwego kuzagaragaza ko ari wo washatse kuvana none mu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ndetse amahame ngenderwaho n'ibiganiro byagiye bisinwa mu ntambwe ziterwa hagamije kugera ku mahoro. Nyamara mu by'ukuri atari uko bimeze cyangwa se atari ko kuri ahubwo ari ugutsindwa kugaragara gukomeje kugenda kugaragara mu bice bibarizwamo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga gukoresha ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ingufu zidasanzwe mu kongera ubushobozi bwo kurinda umujyi wa Uvira uherutse gufatwa n'uruhande. Bikavuga ko kandi ubwo buryo birimo bigenda bikorwamo hari na gahunda ikomeye cyane igamije cyangwa se ishyira ku ntego ibikorwa byo kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Biragenda bite? M23 iraza guhara uyu mujyi wa Bukavu mu by'ukuri nawo bigaragara ko abitwa Blackwater, Hibu Special Force, ingabo z'u Burundi, Wazarendo, aba bose bamaze kugenda kabisa bashyira mu mitwe yabo ndetse no mu ntego zabo yuko umujyi wa Bukavu nawo bagomba kuba gufata. Biravuga ko usibye utwo duce si twonyine gusa Kamanyora nayo ngo M23 igomba kuba yahava. Ni mu gihe nyamara ku munsi w'ejo hashize bakoze inama ikomeye cyane yarimo n'abangaba barimo ba Corneille Nangaa
ku rusengero rw'abametodiste, ariko bikavuga ko ngo ibi byari bigamije guhimba uburyo ndetse n'amayeri agamije kuguma muri ibi bice hifashishijwe icyitwa mu by'ukuri ibikorwa ngo biri gukorerwa abitwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge mu duce ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kugeramo. Ibyo rero ngo hariho gutekereza ko bishobora kubaha amahirwe ashoboka cyane mu kongera kwisubiza ibi bice, ariko bamwe mu bavugwagaho ihohoterwa ahubwo nibo bagarutse bavuga ko ibyo ari ibikorwa byahimbwe kandi basabwe ku gahato kuva muri ibi bice. Ayo rero akaba ari amakuru akomeje kugenda amenyekana hano muri Kivu y'Amajyepfo agaruka ku bice bigiye bitandukanye ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bushyira rwose mu biganza. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo aragaragaza ko igihugu kigomba gusubira ku murongo, ni mu gihe Human Rights Watch ivuga ko kandi bikwiye ko 23 isubira inyuma ndetse n'ibihugu bifasha uyu mutwe bigahagarika iyo nkunga. Ikindi kigomba ngo kuba cyakwiyongeraho cyangwa se andi makuru atangazwa kuri inshuro nuko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 basabwa guhita bahagarika ibitero byabo ku bice cyangwa se ahabarizwa FARDC nyine nk'uko byumvikana. Ubutegetsi bw'u Burundi bushinja umutwe wa 23 gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara, ndetse ngo ibi bigashyira igitutu ku butegetsi bw'u Burundi no gukomeza gushyira ingufu muri izi ntambara zo kuba mu by'ukuri bakora ibikorwa bigamije guhagarika uyu mutwe wa 23 mu gutekereza ko u Burundi bushobora kuba budatekanye mu gihe 23 yaba ikomeje kugenda ikorana bya hafi rwose cyangwa se iri kumwe n'uyu mutwe wa Red Tabara. Ariko u Burundi bukavuga ko ngo bufite amakuru ko Red Tabara nayo nk'uko bashinja umutwe wa 23 kuba igikoresho cy'u Rwanda, ngo na Red Tabara byaba ari uko nguko. Ese niko bimeze, niko bihagaze, uko niko kuri? Nibyo dukomeza kugenda tureba umunsi ku wundi, tureba kabisa uko biba bihagaze. Tukiri Bukavu bihinduye isura, ntago amazi akiri yandi, uramenye niba woga impagaze. Biravuga ko bamwe mu by'ukuri bamandi bakenga rwose, cyangwa se babandi bavuga bati nyamara iri shyamba se ryeru bo bamaze gukuramo utwabo, cyangwa se bamaze gukuramo akabo karenge, bagera batya barahunga baravuga bati tuzaba tugaruka nibidakomera. Biravuga ko kugeza uyu munsi amakuru aravuga yuko hari ibiri guhwihwiswa muri mujyi wa Bukavu, ko abaturage basabwe abafite amamodoka, amapikipiki kuba maso cyane nyuma yuko ngo bishobora gutwarwa ndetse hashobora no kwaduka ibikorwa by'umwuka mubi isa yari yose bikaba byatwarwa, ndetse abandi bafite amaduka bakaba basabwe kwitonda. Ubu hari icyo twakwita nka tension yashyizwe hano mu mujyi wa Bukavu rwose, kubera yuko ngo isaha ku isaha barabona ko ibintu bishobora kuba byahinduka. Si ibyo gusa, ibi biragenderana n'igikorwa cy'ubusahuzi cyangwa se ibikorwa by'ubusahuzi byakomeje kugenda bivugwa muri iyi myanya cyangwa se muri ibi bice, habaho gusaba ngo kwitonda cyane ndetse no kugerageza gushyira ingufu mu bikorwa by'umutekano. Ubu rero ngo hateye ubujura n'ubusahuzi, nyamara ibingibi biri no kugaragara mu minsi yasije rwose mu mujyi wa Uvira mu mashusho ndetse yagiye akwirakwizwa, ngo ubwo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zageragezaga gusohoka muri uyu mujyi wa Bukavu. Biratekerezwa rero ko niki cyaba ari ikindi kimenyetso simusiga kigaragaza ko iherezo rya 23 mu mujyi wa Bukavu naryo kabisa ryaba ryamaze kugera, cyangwa se iminsi yabo mu mujyi wa Bukavu, ndavuga 23 yabigeze ngo bawuvemo. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago baratangaza igaruka ryabo byeruye, cyangwa se niba bafite gahunda yo kwinjira none muri uyu mujyi wa Bukavu, ariko ibikwirakwizwa cyangwa se ibyakomeje kugenda bivugwa, ibyakomeje kugenda byerekanwa, biratanga ishusho nyakuri yuko umujyi wa Bukavu wo kugeza uyu munsi ni igice twavuga ko kiri kuri tangent, ni igice isa yari yose ibintu bishobora kuba byahinduka.